Ki senjuk yelek kai bapher jongko West Giant Hills District hakakat khandai terik kelalengkon kila ai ke jingkit bok kit riang ya kirang bat thai yelek kai ki banya shim benta haka Meghalaya Games ka bahnriu hajawai bat wa yajer ya kini ke jing lang lapen long haphalau ka indoor hall kiang nang ba stadium ha ka balaya don lang UMLA ka thain bat chairman kamuda Wailat Mikishela u Deputy Commissioner jongko West Giant Hills, u Badairu President jongko West Giant District Sports Association WJDSA ba BS Solia IAS, u District Sports Officer DSO West Giant Hills District Makrobok Pasa, u Working President WJDSA EMH Pasa Nalor Kino Yalam bat dukot nongket kam na kisenjuk yelek kai bapher ka district. Wailat Mikishela ha ke jingkran ulapan pau ke jingkemen halor kilat kilenti ki ba kinong yalek kai ki yo da ke jingkershan na ke sarkar jala Meghalaya bat kenturu e kinong yalek kai ban penlek jingmut ha ke jing yalek kai barok kirang bat the yalek kai ka district kumjuk ki coach bat manager kilong lai spa khandai pesan ngut kentup saupulai ngut ki official bat lai spa san pu ar ngut kinong yalek kai Lakban kedau baga West Giant Hills District kadai ka district ka baar na pedeng barok khat ar tadi ke district ka jela babun e kinong yishim benta ha kini ke Lempung. Kini kirang bat kita yalek kai ka district ken yakun ha ki ar khundai tali ki jat jing yalek kai bapher. Yenya ni pa jai pi wat not sang. You at not sang ya pi ne ma le pi man pi em phak tam. Man pi em phak tam nga le ma em phak kam pi no he por yo nga yo chief minister kamu ni yo sarkar kamu ni nga le ra medal jangan ni kesni. Bai bon perdi yo pi yo pi nga le man no we know sport enthusiasm wat cha sup ha le ke sports. Jo yo pi nga jan yang ko lo tam bon perdi yo pi pi to nga to national player ke basketball. Nga represent na ya ka JNB la Arsen ka national level. Kesin kini patsin Kerala. Tang kamu may pitus manawan nga na JNB de man online le basketball tang madan lem. Oh football de bun tang ke basketball men. Tenite da kamu may pito man pi empat tang. Empat tang man dai pa pi MP ga opportunity. MP ga platform sa sapi udo yak kat. Tengam artetino bat ngat skem mo bejin krek ga yong pi teman go wer like kman pan mak na pi le da MU jing duna itu he ni hampa je jing duna. Hampa je negative side, fight je positive side. But krek chutom bat kam tam ni mandaya le KP kan mo inem pa ikin ni kam 29 discipline. You are going as a West Giant team. Tenete daw kan mo you support we. Manam M game di game sa phayala ya support lang. Ya chair lang we. Ni ba kate to ko MK mi ke teamwork, ke unity MK mi ke jing yetli. Tengah unity yang mana live madan yo support ye di ban kamtam unity yo manda kamtam kam dong da pilih ino ro manda live to kat yo leki Henry yo le ya akor burung yo ni ba ke sport si to nang kong to discipline ke discipline to man go MK ba tengah unity yo pi ri ga akor yo burung bat kamtam manda yo leki lakat em da to seteli hamadan untuk de chalat ngakan mo por lai le national MV por logo nei ta na wile basketball lang pa ba te den te man chwali wan ong nga mentumit ngam sao pa ngam huno di wan chhnong le jong le dam yo o kurau du win ong em to wi chngai in ma o por le ki la yama we ne ong ngam huno di wan stit le jong le dam yo o la kurau ta bu Henry nga yuluti yo pi ho em gam te mensi Henry yuluti mo di em kam ga ekar em le to we krech tommi uri ga por ga burong em ga te sportsman spirit kapo yong i nga mai na kaliang ga nga if you can win medal please win hearts kete to em kan fair em kan ni ai medal job ye ki men ser yung minong patki kete to ko em kan ta ne ba ibon ni moni kam in ye job tu Usain Bolt train you are pausnem yo pi kunde second tenete daw pile em kam manda kut kini Meghalaya Games nem to kut ko kam tam lamba ingwi ya kini sarkar ko ram ra kini Meghalaya Games de yo ik infrastructure katu manda de ni pin pten ya gitu infrastructure ko yo em kam pten ni pin em kam mi demete unity kat nang mi kisnam do nang kui hagal yang yung sports oi mula ya hong na di DSO kila bandon kini kita hendak soi ki jintuna ki jing
ba gimla ban hai khidmat ba khadu gimla ban biang ni la ban na nri ki bala ban biang ben so tam ni ke jingya berjumlah berjingya tip dari chef de mission to bagi vice chef de mission itu tentang keren iki ya tu iki buat nong no itu no kementai dan lalu kami working president ma sa sama ni di SO ma pro sa ai keren di bidang lalu ni nakalian cuma suang taga kile keren ki bahar keren aswa juna kila ong la ai ki kitien itu kempang kitien ki bahai unsien pi ki nong ila kai taga West Giants bagi kun ni ha kadi tumpung jong 6 megale games opinion ila kai nadu unsiem maka kimet ki bahar piru ki memang di ba dapat kaya bahar ban matra ka thom di ban long ha ka bakhadu ha closing ceremony West Giants ki ban long ba bayo bonus medal buat job har games habro di sports and belong kelas yalam nuksa daga football team jungni na West Giants la job hatu sin so dai goal ya ka Southwest Royals pamentaru karang tam lai goal ha first half dai di ai begini kini la kai football kilang ai sin kim lagi la kai football begini tahun ni nanti pilih bi beda kai bi la kai di pagawai na kalian sunap na kolomba lagi cakai di biasa upi accommodation centers upi ya kundu igini ki athletes bi kiwe bawan kiwe district ini bun lagi gini kisi kebenkong koi sini koi sejuai koi sejuai jer but ini tambah koi ke si kebenkong but kasi kin long kiba kim pada tiphan sepang ki community jangi sini ki khana ki jeto khana ki stories ki myths ki legends benidon nathai people hatiate ki jeto khana ni yeto sepang khana jing ki kundu ki kiru ki dong li jong ki khana ki yeto yang tu ni tu we fitip lagi jong ki khana harta kebomon kelong ki adon patkan cultural exchange apa nang program di tengah district di individual group itu berhak kamtar mi AP kinong ilakai kintek sedang kanong individual achievement also dari berhak ni medal kata le kena ya kanong kanong kerja kawai pada kham gerpan hadian bagi atlet berhak mo gila paro ini ni yo medal gila ni yo medal be kata kan salong ka record wan saat bro serta jenom embek jingduna itu ini tapi togi kamu orang gigi guide ke ambassador yang ke district yang ini wasnya apa ilang. Ta kini kisi katu kita kibanai orang dap dari pangkre ia hak kini kini clear game. Nado ki clear ki hatura last me clear game. Mari tibi utok West Giants so bango the ME yang kecil pangkre. The pila nilai yang sosial ni pero amini naman bigo pangkre. The katu the boy hagasngi go poi go sngi go ongi wa uya kunna ya gatma na do step the strong competition o pair katele ka football stanga I ga team West Giants the Lions come on 1 2 3 win